This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Hakapor Minstep Kadwai Trek Jilio Archapson, Kalikawan Lungbak Surok, Napersha Kayingsa Ulat Kajilla, Kabalmi Shakot, an Office of District and Session Judge East Castles District, Kalashakang Bandrung Pajba, Nama kecing pengkre ki pulit bantian bishar ya kesonam ragu banshi bat sangut ki weipat na kecing jasyak penyap uraja ragu banshi kabelaja ka arfly trek jemang arjarpsan kasonam ragu banshi kepada kurim uraja kalasyak mak steps nya khandai trek ujelia arjarpsan na Varanasi Kasipur National Highway hadin baklami perthaibian na kecing hencak klep balau kurim na duka arfly trek jemang arjarpsan hapadeng kecingwan kai honeymoon syakatain sora ya media uraja la sei naret arliang hajan ka ksai weisaudong haka artri ku jelio arjopsan karbak sonam par kelajar ngai kapala pensubai ke pulit pakala bandai maka ke basela penyam da kecingdon keti balangot ki weipat ki bobot dien dan uriat da kecingmi perthai ke sonam ki pulit ki lakam ru ki langot ki balang keti penyap uraja haki benta ke weisaudong gatau Akash Rajput ubuche Singh Chauhan baru Anand Kurmi balakam ru Raj Singh Kushwaha ubait ke sonam ubadin nong sela penyap ubah khmat batkahi banshe me kecing emuraja yakini bro sangot nyalam tian bisyarah maka yang kesari mentah kesni hadin blon ra iki hakamiat bledap हाँ क्या जुजू से Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F mentah kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya